Mlalelo wami kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ngiyakubingelela mawuzi kulakho lokuqala la ngicela upress subscribe button share uphinde ucomment okhuluna konke uma subscribe icon lakhe hamba kodwa ke kusuke kwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sekufaka ivideo yami phambili ungakhohlwa ukulike ivideo. Namhlanje mlalelo wami sikuphathele uMcineka. Uyamazi uMcineka ukuthi ujwayele ukuhlukanisa inhloko nesxhanti. Namhlanje sithi ake sikeze kogwansile ehlukanisela ukuthi ke kungani ngingameli walanda amalobolo ekhweni lakhe. Siphi isizathu iyiphi imbangela yokuthi futhi umuntu ohlobongile noma umuntu ophumile wajola angabe sashadeka noma ngabe ke kusaqhubekeka namalobolo. Mlalelo wami hlala nathi sihlale nawe. Zafetshelwa zo3 ngaqale ngafonela lo kuqala wangibuza ukuthi na ulobola bese uyafetshelwa kwenziwa njani ngelobolo ungakashadi awukakhehli ngisho ukukhehla ubulobola nje kodwa inkomo sezingaphambili bese eyafeba ingoduso kuyayi kwenzeke njani and embamba oqhotshweni ngathi kulensizwa kaZulu kuthiwa amandla endoda awapheli. Angiboni mina kuwumqondo omuhle uma ngabe uthi wakhumuzi kayise bese uyaganwa and then bese uganwa umuntu ongafanele bese ebufebeni bakhe wena bese uyahamba uyilanda inkomo. Ungayilandi ngoba inkomo akuzona ezakhe, inkomo ezikayihlo isuke isetshenziwe isuke zingawinwanga. Njengoba kuthiwa amandla endoda awapheli, ungazehlisa isithunzi uhamba ulandana nenkomo ziyeke bese lo okuyina ofebile bese ebhekana nama consequences einquma asuke ezithathile. Ngithe ngakaligwinyi ngangifonela enye insizwa futhi nayo ibilobola nayo yafetshelwa. Inamba le umuntu asibona abangane at least lo athi ngumngane othi umuntu engazana naye lo nomuntu ongaziyo nje ngokungibona masuke esihlangana wafuna inamba yami ku-inbox wangifonela wangitshela indoda ihayizi khala njengomfazi. Na into yokuqala uma ngabe khuluma ngokuthi usefebile umuntu bemlobola, into yokuqala nje aseyibuza useyibuza ukuthi kumele kwenzeke njani ngeenkomo. Ngamluleka ngendlela engiluleke ngayo lokuqala. Isizolo ntambama khona futhi ku Facebook ngi-inbox omnye umfo umngani wami la ngicelile uthi akunanke ngingakhuluma ngodaba. Inbox omnye umngani umuntu Facebook friend yami angitshele athi Mcineka bengithi ngiyapatanisa ngithi ngiyalobola sekubhedile. Umuntu wangifebela wachaza ukuthi ufebe kanjani. Lento yasithi hayi angibuye ke ngixoxe nani ke sikhulume lento ngoba I'm sure baningi nabanye engakwazi ukuxhumana nabo abafetshelwa izingoduso. Ngiyathanda futhi ukuthi ngikusho ukuthi I'm sure emhlabeni empilweni yendoda abukho ubuhlungu obudlula ukufetshelwa umuntu osuke usumazisile kini usumthule kubantu bakini wazi wayixhumanisa imindeni kwakhona ubuhlobo bexhumene ngento esuke ihlanganisene nobabili bese invite ama families igcine ngasalona uthando lweni nobabili kugcine sekuwuthando lemndeni emibili ekusuke kwakhe ubuhlobo obuhle phakathi kwayo. Ayikho into ebuhlungu engehlela umfana ozamayo njengokufetshelwa ngoba abafana abaningi abanye abanendaba nokwakha imizi, kunabafana esebalahla vele ithemba ngokubuka impilo ephila namhlanje, kunabantu abangayimisela ukugana. Ayikho into ebuhlungu edlula ukuthi wena ke na uqala uthi uyaganwa uqala mhlabe kwi-group yabangane nibawo 5 akekho noyedwa okhuluma indaba okuganwa uthi mawuqala nje wena uthi uyaganwa bese uyafetshelwa. I'm sure ubuhlungu balokho mhlambe buyalingana nobuhlungu bokufela umzali. Sizothini ke la ngifuna ukuya khona, ngifuna ukuthi ngithi ake sinuka amakhwapha thina abantu besilisa
Uyabona bafowethu sibadala masingaka. Akekho umuntu oqala ubufebe ngoba eseqome wena. Ngeke ngayibhala lento le. Ake sizame bafethu ukubahlolisisa abantu esifuna ukuphemba ngabo imizi yobaba. Ngoba inkinga yethu asihlolisisi. Bafethu lento yokuganwa ngiyafuna siyithathe serious. Baningi abantu besifazana abakhona kodwa abangayona imaterial ukuthi ungakhanda ngabo umuzi. Futhi kwabona lento yokugana engekho kubona kodwa athi mangabe kubuka wena ekuthanda afford izinto nani uyikhuluma lento ukuthi uyafuna ukugana bese eba available for lokho kodwa enhlizweni yakhe akanayo into ukuthi ngakhanda umuzi. Bafethu ingakho phela sikhule kuno aunt esikhule bengaganile. Akona wonke umuntu ofanelekile ukuba gane. Sikhule kuno aunt abangaganile baze bafa bafela emakhaya. Not that babe ngahlangana nabantu besilisa, babehlangana nabo abantu besilisa kodwa ngikholwa ukuthi amadoda aye nehlo lokwazi ukubuka ukuthi lo sibani lo wakaMcineka ngeke aza ukhanda umuzi bese engagani egcine engagananga umuntu. Kodwa kule generation yethu sekujwayelekile ukubona abantu beganwa abantu abangafanelekile into ekhona. So ngiyathanda ukuthi lento ngiyikhulume yokuthi bafethu ake sizame ukubhekisisa. I know ukuthi umuntu uyakwazi ukuyifihla, umuntu uyayifihla umlobole uzomshada kwesinye isikhathi eyifihlile umnjalo bakhe ungaboni. Kodwa kunento kumina ningicorrect mangi wrong bafethu. Uyabona umuntu osuthanana naye iminyaka emithathu afebe ngalonyaka. Ngisho ngabe kuthi usushadile na ngenze example. Uma ungasuhlale naye phansi lo oyi-victim umbuzo ukuthi njengoba umbali enza lamanyala enza kuwena usumbambile waqala nini lezi zinto azenzayo ayikho into akwayibona even usamshela ukuthi lo muntu akekho right kodwa wena wawusuyinika ithemba lokuthi uzoshintsha uzokubalela izinto ozothwala izandla ekhanda uyibuza ukuthi pho waqhubeka kanjani. Once waqala ukubona ama red flags zamu Ngebhathini ngenhlahlamlalo lwami ivideo yethu ithe ukuphela lana kodwa ke ngicela ukuzwa ngawo ukuthi uyawufuna yini upart 2 wenkulumo ephelele. Uma ke ufuna drop your comment laphana usho ukuthi ngempela uyawufuna uphinde futhi ukuveza ukuthi wena ngabe uthini ngalamazwi alendoda njengoba isho kanje isikhulume yahlakaza. Siyazi ukuthi ke la emhlabeni noma la enkundleni yokuxhumana kufana naseBhayibhelini ukhethe okuthandayo uphinde futhi ukhulume okuthandayo ngendlela wena ozizwa ngayo noma ngendlela evumela wena. Umlalo wami wena mawukuthi umZulu mawukuthi noma isiko lesiZulu yalazi noma wena sixoxela ukuthi ngakini uyewenza njani uma ngabe ufica umuntu osifazana noma kuthiwa umuntu osifazana uhlobo ngili ufebile uchithile wachitha nenye indoda ukhona kuyaye kwenziwe njani kuleso simo kungena umuntu wasegcekeni. Uzokhumbula ukuthi kuyaye kukhulumeka uma umuntu wasegcekeni futhi akahlawuli umuntu wasegcekeni nje kuningi esingakhuluma mangathiwa sikeza kogwansile ngampela. Ngiyafisa nje ukuthi mawuthi uyafisa ukuthi uzwe noma liqhubeke lolu daba drop your comment lapha usho ukuthi cha mina lolu daba ngilizwanga kahle noma khona la engisale khona sizusale kuphi bese uyacaciseleka khona. Njengamanje ngivumele ngibambe le video mlalelo wami ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucommente ulike ivideo yethu khona konke umusubscribe ayikhamala kahamba kodwa ke sosenze ukuba wena uqala uthola notification uma ke sikufaka la ivideo yakho hamba phambili mlalelo wami asibambelana ngibambe kwivideo elandelayo. Danko.